Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Denver. Manipod iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad daklat takuman itinagan at Denver. Gapu iti pandemya. Kanayo nakagdengdengag iti programa yo. Isot gapuna anaawis met tuiriknak amang ibinglay iti kapadasak ken ayat. Ngaging ga ita, jakpay la nalipatan. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni pagayam at Denver. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marisa, nabayaga kong nagdadaton kan ka. Aging gaita. Diyan mo, nanya ti banagak. Pasensya kan Denver. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasaga na may papankan ayan. Kan among matakas tuyak. Ajak makapag na iti normal. Kanayo naklatan anak ka wheelchair. Saan aday ta tinapatag kanyak? Kaslajak ngamin mamati. Nga adda mangayat kanyak iti kastoy akasasaad ko. Saan mat nga amin ang lalaki? Ket ti pisikal lang ti pagibasaranda. Jakmat may ibagaasaan ka akayat. Ngam sapay la kuma tanong na pudno ka. Mauray mo ti pangantang ko. Makaurayak. Ikarik. Urayak no niya ti pangadang mo. Agyaman ang ngarod no kasta, Denver. Oh, apa ya kasta manen tilangam Denver apok. Malmalday ka manen. On lola, masadsadutak lang. Siguro, naggapo ka ba na nitayan ni Marisa? On lola, angem awan lata. Kaslawan tinamnamak kan kuana. Ay, hamom apok. Nukas ka ni Marisa ti armem. Marigatan ka amang paklon kan kuana. Tamumatan ti kasasaan na. Jak man na mo. Ado mo ti babae dita. Ngim ni Marisa ti nakariknak iti napudnong ayat lola. Ang umnupay kasta. San ka mapukawan ni tinamnama? Padyak ngaklunan na kantumatlaan. Sapay ko ma lola. Oh, itaman pa nga awisan na uminom, gayam. Saan nabalit na siya ti makaam mo? Kaya saan ba't akanayon? Bueno, adamanan parikot mo. No parikot. Ado ah. Ang mga no ni Marisa manan ti makagapo. No apay akastaka ita. Huwag nga ron. Jak amo no apay akasto iti marikrik na kan kuana. Apay, di nakakadipay inaklon? Saan pa'y? 5 bulan na nagdatdato nak. Ng maging gaita. Di na pa'y sinumbatan. Apay ngamin ani Marisa pay lang. E din to taado mati babae dita. Makapag na iti normal. Sana kaskan kwa na. Ni Marisa tinakariknak itinapod nung ayat. Ang mga nagbabawi kan tumat lang iti udi na. Agpanunot ka pare. Kayat mo kadi asikalatan ti taga-iduron iti wheelchair na. Sana parikot na ita. Tayo ayat agmait ni Marisa. Sabagay. Adagan ka da ita. Tasi ka ti masaknan. Ala? Uminom takit din. Oh, Denver, si Kamot Gayam. Umay ka, umunag ka. Umay ka manan sa rungkaran. Awit mo mananday tagitaram Inawit ko. Takayat ko matasagutan ka iti may sa kanta. Amang ano agtudo manan. Ha? Nasayat ano agtudo? Iso ti pakakitaan. Ngagbalin a sinyales ti todo iti panang sumbat mo kanya. Oray saan kan nga agkanta. Ha? Gaputa, aklonan kan. Agpaiso ka di? Oh,
Dinakpat yan? Sige, ibabahoy nga ro. Jak may ladawan ti ragsak ko ita. Gapo ta inaklon mo ti ayat ko. Nariknak nga min no kasano ti kinapod nung kanyak. Nga oray kas dila ang ti kasasaad ko. Di ka kumagsaw iti kasta. Gapo ta si kati kapintaasan a babae para kanya. Jak ninamnama makasara kak itikaskan ka, Denver. Kat sapay la kuma, tasaan kanto nga agbaliw. Ikarik na ita. Santo. Ket, agyaman naklaunay. Takalpasan ti pito a bulan na panagururay ko. Ket inaklon na kon. Amok adi nagtulukwan. Iso asaan kan a pinarikat. Kat sapay la kuma, tatong palbiyag ang maaklon mo ti kasasaad ko. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Met? Pudno ka di tinadamag ko ang kaayan-ayat mo day J. Amarisa, Denver. Uwin, Nanang. Angem, apaya kasla makaungat kayo. Awan ka din ti sa bani a babae a makitam. Nanang. No saan mo asinaan day J. babae? Siya ka mismo ti mangibagakan kwa na aliklikan na ka. Amok ti Facebook account na day J. babae. Awan mo ti parikot, ah. Ken sa anak mo nga ubing. At daan akong itibukod na panunot. Apay ka di kasta kayo. Di mo amo ti sasawam, Denver. No saan mo aliklikan day ta babae? Diakon mangipauit iti kwarta nga igatang mo iti tricycle na pagpasadam. Anya? Papanam nga Denver. Nakapalas ka, Met. Mabang kami man agpasyar ka ni Marisa ili. Kasta ka di. Nasayaat, Met, no maipasyar mo ti girlfriend mo. Wain. Ala, labsan ka pa yung dito eh. Ang mga nururayan ako ni Marisa. Hello, Nanang. Talaga ka di asan ka dumngag kanya, Denver. Anyat ka ito asawan. Imawag kanyak tay gayam ko nga day Jaili. Imbaga na kanyak nakita na kayo ka ni Marisa. Si kakano ti para duron iti wheelchair na. Ket, anya ko mati parikot iti day tananang. Anya? Ha? Awanan ti maramidam. Tasya ka mismo tinangibagakan ni Marisa ang makiwindaswaskan ka. Di ka lang babain ka nagiti tao ang makakita ka na kayo. Awan mo ti dakas nga raramidan minanang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso asaan ada kayo a mismo nga inak. Ti agbalin alapad iti ayan ayat mi. Nay, si Kamot Gayam Denver Barok. Ay, umunag ka. Agyaman nana. Sa dino ti ayan ni Marisa. Ada iti silid na. Agsangsangit ti anak ko, gapu iti imbaga ti inam kan kuana. Ha? Imawag itay ti inam. Nakuna na aliklikan na ka ti anak ko. Kan may sa imbaga na amang ibabain laang ni Marisa. Gapu tapilay kat nga rod ti anak ko. Nana, pasensya kaila ko man iti inak. Ngim ikarik. Jak to pulos umanugot iti kayat na mapasamak. Adakan ka na itabarok. Ano siyak? Jak ipilit ti anak ko. No saan ang maaklon tinaganak mo ti kasasaad na. Mamati ak amaklon tumot lang ti inak ni Marisa. Agyaman ak, no kasta ti kapanunutam. Mabalin ka di ang mapanak iti silid ni Marisa, Nana. Kasaritak la ko mabiit. Sige laang barok. Mapan ka. Bareng mapagsardeng mo, iti panagsangsangit na. Gusto ko man. Hindi ka ko man nagsangit. Amok at inak ti makagapo. Tsaka mo no anya ti bagakan ka, Denver. Ala, di mo ni kaskaso noon niya man timbagatina. Nasaysayaan sa langan nagwid na sustan. Kas na unay ti sauti na may papan kanya. Tsakmat nagayatan no apaya nagbali ng kapilay. Saan? Jak itulok nga agsinata. Kapulang iti inak. Awan ti maaramidak no iso ti kayatinam. Hindi ka madanagan. Kasaritak ti inak.
Jak, itulok mo sinat ha. Gapulaan kan kwa na. Panawan nagpailang, Denver. Kaya't ko nagmaymaysa. Ha? Pangasim. Pumanaw ka. Hello, Nanang. Oh, anya ti ibagam, Denver. Pakaragsakan nyo kaditi panagwin na swasmi ka ni Marisa. Di da kam kumamit lapdan. Adda kami diti gusto nga edad. Sardengan nyo kuman na pagsasawan ni Marisa. Tawan basol na. Talaga natanggan ti ulom, Denver. Makaamu ka ni ti biyag mo no dinak denggan. Anusam ti agbalin aparaduron iti wheelchair ni Marisa tong palbiyag mo. Anya? Hello, Marisa. Apay ngimawag ka. Pangasim ko ma. Maasik ako makanyak. Agsinublianta ko ma. Pangasim. Saan ang pa nakasagana, Denver? Lading itak. Hello? Hello? Marisa! Marisa! Inidip nanti cellphone na. Ay na, Denver po kaya. Maasik ako mamatitiba game. Kanayon matlatan ti panagbartag mo. Manipon nagwin naswas kayo kan ni Marisa. Gasto siguro ti pakaragsakan ni Nanang Aramida, Lola. Ay, jakman madam mo. No apiakas jay ti inam. Mas dawak mo ka ni Nanang. Awan mo ti dagas na. No, gayan ayat kami ka ni Marisa. Eh, adawag mo. Song bata mo na. Da kayo na, Lola. Nimot nanang mo. Hello, anak ko. Nakawag ka man. Awawagak ti cellphone ni Denver, Nanang. Ngam di naman sungsungbatan. Wen, iswa ko na tinangsong bata ako. Ay, amom, kanayon, ti pa nagbartak na. Anya? Manipod nagwin na swasdaken ni Marisa. Kanayon matan ngagbartak. Sano sumangpat, iturog na latan, saanan amangan. Ay, Apay ngamin aya. Di mo ko mga minidalapdan, Amom ka day. Nga idiinaklon ni Marisa ti anak mo. Nakaragragsak. Nga midi nagsinaran, awanan. kasta ka di. Kasarita yung arod ni Denver, Nanang. Ibagayo kan kuana, asyak ti makaamu ang makisarita kan ni Marisa. Mala, taibagak kang kuana, anak ko. Marisa? Juan, siyak Denver. Apay kas taunay ti sidnaaw mo. Aguri ka. Sino ti kadwam? Nakaumay ka dito ya siksik ha? Juan, kabalak mat. Imayak. Gaputa ibagak ngagsinubyantan. Anyat kahit mo sawan. Nagsarita kaming iti inam. Okay kamin. Ha? Kan nagkid daw iti pamakawan. Gapu kadag iti imbagbaga na amadi iti kalabas kanya. Kaya't mo sawan. Agsinubliantan? Juan Denver, tadyak ka ba ilan amapukaw ka iti biyak ko? Nagsubli ti ragsak mi iti daydi agundaway. Ang nagsubli ni Marisa kanyak, Mr. Lonely. Impanaknak ko tinapudno a panagayat ko kenkwana. Iti agdama, addan dua nga anak mi. To'y pagayam mo, Denver. Denver pagayam ko, dayawak tinapudno a panagayat mo iti asawam, iti likudan ti kasasahad na.
Numampay addalatta panangumsi adumteng kada kayo no daduma, agbalin kayo latta kuma anatibker. Ala, idawdawat ko asapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Denver, manipod probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.